Pozdrav drugari, dobrodošli u serijal gdje ću vas ja, moja malenkost, Paja sa stanice, odvesti na Krit. Današnja misija je da odemo na plažu Balos, koja je skroz zapadno na drugu stranu ostrva, a vi naravno idete zajedno sa mnom u avanturu. Napravio sam samo jednu kratku pauzu da nešto prezalogajim i popijem na ovoj plažici i da se pućnem u moretu, pa onda kroz nekoliko trenutaka nastavljamo dalje. Malo pivkana i gas u vodu. Odmah drugše. Cijepamo dalje, dečki. Idem samo nešto na brzinu da bacim u stomak, znači ću da se štolkiram koliko sam gladan. Ko pravi Srbenda, sam polno čačkavicu. Sad punog trbuha možemo da idemo da se veramo tamo po stenama. Idem da skupim kola i onda pićemo na Balos. Ja razumem da ovaj put nije neki najbolji na svetu, ali ovo je stvarno smešno, vred. Znači u prvu se tu ciljam, vred. Ajmo, legendo, još 5 km samo. It's a treacherous road. Pa pre bi stigo da sam trčao, jebem ni mu korito, ej. Beži s puta, mali ovco. Ili kozo, ne znam šta je. Jebote, sam došao iz Jasena, ne znam da raspoznajem životinje. Turista ludi po vazda. Wow, cool veliki kamen. I naravno će da bude još kozih staza mrtvih. Zajedno sa Pajom sa stanice. Što bi rekao na onom klipu, di ide ovaj narod. Jebate dečaci, da li ću ja jednom u životu da neko normalno putovanje, vrati. Ja stalno se veram po nekim kozijim stazama. Ali mogu eto sa sigurnošću da kažem da, bez obzira na svo zlopaćenje, jel? Prilično je lepo ovdje, ove lagunice, da, više. A mi smo došli odande negdje. A tu da ćemo i da se vraćamo, jer svako nizbrdo ima i svoje uzbrdo. Jebo ga ja. Stigli smo, guys. Balos Laguna. Tamo bi trebalo da možda se pređemo. Vidim da svi pešače tamo preko. Možda neću da iskvasim telefon. Fuck around and find out. Tike sam stavio u ranac, brate. Trebalo bi da mogu da pređem malo. Brate, ako mi ovo ispadne iz ruke, tresem se ovu lagunicu, nema ništa od vašeg klipa, brate.
bilo mi lepše kad sam spavao u one tuneli i napuštene mlinove, vrati. Ovo nije moj tip, vrati. Mnogo lepo mjesto. Bilo to. Nije toliko opasno, to što sam mislio. Rekao, sad ću da moćem moj siroma Samsungu. Zlatnu lagunu. Do something cool for the camera. We are too bad. Oh, nice! You almost got it, buddy. Pitao sam one fine momke iza što se loptaju. To su nekog vidjeli da kampuju ovdje. I jeste, palo mi na pamet da kampujem ovdje. I hteo sam i inicijalna ideja je bila da se kampuje ovdje, jel? Ali mi je također dato do znanja da su velike kazne za ako te uhvate da kampuješ, to je spavaš na plaži. E sad nije me to mnogo odvratilo, nego realno gledano, ja sam znao da je ovo mnogo daleko, ali brate, mi smo se naučili. Prvo, išao sam 256 km od mjesta gdje sam ja smešten. Drugo, brate, vozili smo 10 km skoro po onom kamenju i sad spustili smo se čak odande. Znači, sedjet ćemo ovdje malo dok ne krene da zalazi sunce i to. Malo ću da se kupam, da istražim da vidim da li negdje mogu tamo da nađem nešto zanimljivo za mene, jel? A ako ne, onda ćemo samo da se smestimo na neku plažu i da provedemo ostatak dana, jel? Eto, dečaci, ako hoćete da posjetite Balos, odnosno u prilici ste da ga posjetite kad ste na Kritu, bez glupih rima i fora, molim vas. Ovaj dečko, ovamo, on je vaš turistički vodič. JK. Brate, neverovatna količina koza i ovaca ima ovdje na Kritu, brate. Ovaj baja izgleda, brate, neuhranjen. Oho, taj će Vodimir sled ide. Siroma. Zar nije jako cool ovo mjesto, brate? A? Da li bi se vi vozili po onim stenjima i kamenjima, jebi ga? Da dođete do ovdje. Mora da se vozi i nazad, to je problem. It's Balos, baby! Znaš šta, vrati? Sve je to lepo, ali znate da Paja sa stanice najviše voli stari napuštene zgrade. Inače, po čemu još je poznata ova plaža? A to je ovaj rozi pesak. A, Bog će ga znati, stvarno je roz. Ne znam koliko vi vidite na kameri, ali uživo je skroz drugačije. Stvarno je roz pesak, gledajte. Zapravo je do tamo skroz. Ovo je neki Francuz kog sam upoznao ovdje, kaže da se parking zatvara u 8, tako da ću da moram da štrikam uz ovo brdo. Meni mila staza kozija. Jedva čekam.
tehnički, ako nađemo blisko mesto da pređemo. Pošto se ne seća da sam malo preprošao. Ja istim. Jo, šta čovjek se radi za vas, a? Mislim da sam umočio ranac. Au, jebeti! Pa gde je to plitko, jebem? Sve ok, našao sam plitku stazu. Ne moram baš kroz ovu travu morsku, jer vidim da me uvijek neki morski prkoljiš. Ajde da stike su spremne. Sad će ovi mučeni turisti da vide ko je najbrži Banaćanin. Fast as fuck, boy! Inače, ako vi seljani mislite da sam sporo uzbrdo, samo zato što živim u Banatu, jel? Rodom su moji sa Zlatibora, pa mogu da štikam. I'm fast as fuck, boy! Joking, I'm gonna die in the next 10 meters. Ajde, još malo legenda izdrži. Koja legenda? Baticina pesma mi dala snage. Sam da ga pitam, je možda nešto od jašara. A verovatno bi me surduknuo iz liticu, brate. Drugari, stigao sam do Otića, neki dobri Francuzi su mi se pridružili na putu pa smo malo ćaskali i nisam mnogo s njim. Idemo sad nazad u smeštaj, ja vas pozdravljam još jednom i hvala vam što ste gledali do kraja. Sutra ide druga epizoda, idemo na plažu Elafonisi. Lepša je plaža nego što sam mislio, ali put do plaže ne baš, ali plaža veliki like.